ukuthiswa umkhuhlane you know ngicela ukubuza ngifuna ukubona mhlawumbe ubana ongayicabanga lento nami into uNkulunkulu athe ukuyiveza engqondweni yami bese nje ya ngiprepare mzalwane uJesu kwiministry yakhe ngesikhathi uJesu la emhlabeni warecommenda ukuthi sifunde iBhayibheli lonke. Now ngizolisho ivesi lasho khona lapho maningi but elinye nje Matthew 4:4 yabona ukuthi umuntu akayi kuphila ngesinkwa sodwa kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova. Siyabona leyo nto. So uJesu urecommend ukuthi sifunde izwi lonke wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova. Now ekurecommendeni ukuthi sifunde iBhayibheli lonke liphelele kuney'ncwadi ey'thile uJesu athe azifunde specifically. Masicabanga bazalwane kuney'ncwadi azirecommendile uJesu azibize ngegama ezinye akayibizanga ngegama ukuthi nje hayi alifunde lonke iBhayibheli then kwaba khona athi 2 books azibize ngegama athi le kumele niyiqaphele niyifunde nale kumele niyifunde. Masicabanga bazalwane eziphi lezoy'ncwadi masikhumbule mawukuthi sike sinake singa-unmute nje sizame. Esikufundela ukuthi kuthiwe masifunde incwadi uJesu uthe masifunde incwadi kaDaniel siqondisise lokho kwahlala ekhanda lami kakhulu kuMatthew 24:15. Okay. Asiyeni khona. Very quickly asiyeni khona. Into engivela siyibuke. You know mawumzali kunezinto ezigeneral asithi mhlawumbe uzohamba ekhaya ushiya izingane kunezinto ezigeneral ingane kumele zizenze zonke mhlawumbe uney'ngane zakho sesizithe ukukhula ziyakwazi ukuy'hlalela zodwa obviously you know kumele mhlawumbe zipheke kumele zigeze zikhona so ungaziyaleza ukuthi ake niqiniseke ukuthi niyakwenza konke kumele nikwenze and then unezinto mhlawumbe ozoba specific ngazo ngoba ufuna izingane pay careful attention kulezo zinto lezo uthi niqiniseke ukuthi niyobheka iposi njalo ngolesithathu yabo uthola uyazazi ukuthi wena ngolesithathu kunezinto omane uyithumela wezithumela imali noma yini whatever it may be niqiniseke ukuthi niyolibheka iposi so zibale zonke izinto general and then kwaba khona ngingathini oyibeke nje iyodwa ngoba ufuna zibone ukubaluleka kwayo. Now you know into esizoyibuka namhlanje this is amazing mawuyicabanga the 2 books uJesu athe yizona lezi kubalulekile ukuthi zifunde yizona incwadi ngempela ezingafundwa kunazo zonke siyabona nje into ngempela eyindida mawuthi uyicabanga yabo. Now I'll tell you the reason masiqeda kufunda lamavesi sike sifunde verse 15 kaMatthew 24 verse 15 Matthew 24 1:5. yebo verse 15 24:15 ngakho-ke nxa nibona amanyala encithakalo ashiwo nguDanyeli umprofethi emi endaweni engcwele ofundayo makaqaphele. Bazalwane so uJesu ukhuluma ngekhathi sokugcina uthi kulento enizozibona naye yemini niqaphele amanyala encithakalo akhulunywe ngumprofethi uDanyeli uthi ofundayo akathini akaqaphele. So now this is one of the few times uJesu ebiza incwadi ethile ngegama athi yifunde uyiqaphele. Sayibona leyo nto imagine uJesu athi funda la uqaphele futhi and then thina sizofunda konke okunye which is fine which is good but lokho kuthiwa sikufunde sikuqaphele kube yikona singakunaki. It's amazing so kunenkinga lapho and inkinga ayikho mental inkinga spiritual inkinga kamoya. Sibuke elinye ibhuku uJesu athi alifunde ake siyeni kwincwadi yesambulo chapter 1 bazalwane you know uJesu the more ngifunda ngaye akekho umuntu osithanda njengoJesu. uJesu bazalwane indoda yezinsuku eminyaka akekho umuntu njengoJesu ngempela uJesu ithando lakhe
lujulile kakhulu and ngibukile ukuthi vele mawukuthi kunento uJesu athe ngiqaphele mina ngangayinaka ngilimaza mina ngoba uJesu bazalwane uthando lakhe lujulile kakhulu angifuni ukuqamba amanga yabona uJesu usithanda ngendlela emangalisayo yabo so mayinento uJesu athe yinake-ke le then ngangayinaka mina I must know ukuthi ngisenkingeni Istanbul 1 ngicela sibone verse 3 Ubusisiwe ofundayo nabo abawezwayo amazwi alesi siprofetho bagcine okulotshiweyo kuso ngokuba isikhathi siseduze. Bazalwane uyazi ukuthi uJesu uthe asifunde incwadi eziningi ayikho kodwa incwadi ake athi uyabona umuntu uzofunda lamazwi lencwadi ubusisiwe the one book uJesu athe lena ake ngikathini ayipromote noba ayigqamise ngokuthi ayibekele isibusiso iyona incwadi enganakiwe kakhulu lezi ncwadi ezimbili ekuyizona uJesu azibiza ngamagama kuphela sona incwadi ezinganakiwe kakhulu Jesu wayiquote from many books in the Bible as it is written in the law and the prophets kubhaliwe kokuMose kubhaliwe ukuthini but lezo zibiza ngamagama futhi uJesu uthi ake uthi ngilena uthi niqaphele kulena uthi ubusisiwe ifundayo and azinakwanga bazalwane do you know why zinganakwanga ingoba usathane uyazi ukuthi okay uthi ngingayisho ngicela lento siyibone ngevesi asikubone ngevesi lokho asiyena incwadi ka 2 Corinthians kuba seKorinte besibili Uze singasho ukuthi hayi nasi isizathu Sipe wasibeka nalizwi liyasitshela ukuthi usathane yini 2 Corinthians chapter 2 sake salifunda leli verse kodwa sasingakhulumi ngalokho ku verse 11 Ukuze singehlulwa ngusathane ngokuba asisibo abangawazi amacebo akhe. Ithi lest Satan should gain an advantage over us for we are not ignorant of his devices ithi ukuze singahlulwa ngusathane ngoba asisibo abangawazi amacebo akhe leli verse lisho ukuthi mawukuthi amacebo kaSathane awazi maningi amathuba ukuthi usathane akwehlule uyazi ukuthi ayikho into usathane ayisaba nje ukuthi siwazi amacebo akhe now le incwadi zombili uDaniel no Revelation incwadi kaDaniel nesambulo uyazonda kakhulu usathane uzonda iBhayibheli lonke but lezi kakhulukazi ngoba ziyawambula amacebo akhe ukuthi nayi into ezobeyenza usathane ngekhathi sokugcina nako omele ube nakho wena ukuze unqobe now namhlanje sifunda ngokholo oludingekayo kulesikhathi sizobona bazalwane ukuthi ukholo esilidingayo kulesikhathi alufani nokholo lezi ikhathi siyibona leyo nto esifunda and usathane akafuni leyo nto siyazi because if besiyazi leyo nto besiyojabula njalo masibona uNkulunkulu esisiza ukuthi sithole lolukholo sibe nalolukholo lezi incwadi kaDaniel nesambulo sikanje incwadi eyodwa sikhuluma ngento eyodwa angenze nje isibonelo bazalwane bami ukuthi ngiqale salento engiyishoyo athi ngishare i-screen all right wonderful ayisibukeni siyakhumbula ukuthi sasifundile la besifundile kuDaniel chapter 7 mawubuka ngakwa right wakho safunda ngalezilo ezinkulu ezine kuDaniel 7 verse 17 siyatshenda amakhosi amana azoba khona emhlabeni safunda futhi kuleli sonto elidlule safunda ngokwahlulela okwenzeka kephi ezulwini
So ngifuna khona into engifuna siyibuthi lezi ncwadi sikhuluma ngento eyodwa. Now safunda futhi nangalo luphondo oluncane sabona ukuthi likhuluma ngoPapa. Roman Catholic Church system yakhona, not abantu system. Kodwa makukhulunywa ngabantu kukhulunywa ngabantu abayiholayo. Yilo luphondo lolu. Now mawufunda nayincwadi yesambulo uyazi ukuthi uyathola iBhayibheli liyakhuluma ngoPapa lo. Liyakhuluma futhi nangehora lokwahlulela. Ake sibukeni bazalwana, asiyeni very quick ngesambulo. Siyibone ukuthi incwadi eyodwa le. La nto indlela engiyibona ngayo yamangalisa ukuthi uJesu wambula le yiprofethi kuDaniel. Ngey'nsuku zakudala, insuku zasemandulo. And then uJesu ngey'nsuku la seyifikile emhlabeni wabethelwa wavuka wahamba ezulwini. Waphinde futhi wambula izinto ey'cishe y'fane kodwa wafaka added information kwincwadi yesambulo. Kodwa uyayiphinda lezi zinto ayezambule kuDaniel kudala eminyaka emdala. Now why ekwenza lokho? Yingoba lento ibalulekile. Ebengafisi uJesu ukuthi sisitshenta yinto kwiTestament endala. Do you know ukuthi uma ngaba le prophecies kaDaniel zasencwadini kaDaniel kuphela, do you know ukuthi bangakho abantu namabandla ngeba athi manje hayi lezo prophecies zikhuluma ngezinto ezenzeka kudala, zikhuluma ngento ezadlula. uJesu elibona lo maqhinga kaSathane uthi lezi zinto ezikuDaniel angiyiphinde futhi kwincwadi yokugcina kwiTestament elisha, futhi angiyihlanganise nokubuya kwami abantu baze babone ukuthi lezi zinto zizokwenzakala zizokwenzeka ukuthi bese kugcineni. Ayikho into ekumele singayinaki. Ayisibukeni bazalwane. Sambulo chapter 13. Sambulo 13. Sesifikile. Yes. Okay, ikhuluma ngesilo la kunento esiyenzayo. Ngizofunda into ezimbili ezifana nalento ezenziwa yilo luphondo. Sasidala silifunda loluphondo, kumele sikhumbule. Siyakhumbula masifunda kuDaniel 7 verse 25 ukuthi uphondo kuthiwa liyahlambalaza uNkulunkulu, kuthiwa futhi lihlosa ukushisha iy'khathi, kuthiwa futhi lilwa nabangcwele libahlule. Siyabona leyo nto. Kuthiwa futhi nesikhathi size sinikeze nesikhathi ekuthiwa lizobahlula, lizolwa nabangcwele libahlule ngaso. Kuthiwa ngu3.5 years. Yabo isikhathi nesikhathi lengxenye yesikhathi 3.5 years. Now siyakhumbula sawufunda lokho sabona 1260 years kahle kahle ngokwesiprofeti. All right. Now ngicela sifunde nje singafundi into eningi from verse 5 to 7 la kuSambulo 13. Verse 5 to 7. 5 to 7. Sase sinikwa umlomo wokukhuluma izinto ezinkulu nenhlamba, sanikwa amandla okwenza lokho izinyanga ezingamashumi 42. Savula umlomo waso ukuhlambalaza uNkulunkulu, ukuhlambalaza igama lakhe nethabanakele lakhe, nabo abahlezi ezulwini. 7. Sanikwa ukuba silwe nabangcwele, sibanqobe. Sanikwa futhi amandla phezu kwemindeni yonke nabantu nezilimi nezizwe. Amen. Bazalwane, siyibona leyo nto ukuthi exactly, hayi ngisho akushoti ngisho into exactly lento ibikhulunywe nguDaniel. Exactly ibikhulunywe nguDaniel. Now kuleli sonto elidlule safunda ukuthi yini elandelayo emva kokubusa kophondo oluncane noma umva kokubusa kwalesilo lesiqala kwincwadi yesambulo chapter 13. Safunda ukuthi yini elandelayo after 1798 ngombono kaDaniel. Cela bazalwane ukubuza, ngicela ni-unmute niphendule nje umuntu akukhumbulayo ukuthi yini according to incwadi kaDaniel chapter 7 yini eyiloke ilandela. Sasa sayibona 3 times ya repeat. Yini elandelayo emva kokubusa kwaso isilo.
ngoba uphondo oluncane. Singesaba bazalwane, kufanele nicabangayo cishe yiyo nje impela. uJesu eya endaweni engcwele. Amen. Kuqala ini? Ukwahlulela. Siyakhumbula kuverse 8, Daniel 7 verse 8. Kuvela uphondo oluncane nezinto elizenzayo. Kuverse 9 no 10 sekubonakala ukuthi akwahlala abahluleli. Siyibona leyo nto bazalwane, zavula incwadi kwaqala ukwahlulela. Siyizwa leyo nto kuverse 10 lowo. Yaqhubeka na kuverse 13 kubonakala uJesu ehamba engena kwindawo engcwele. Sabona kanjani ukuthi ungena kwindawo engcwele? Ngoba izwi lathi uJesu weza komdala wezinsuku, hayi la emhlabeni. Siyibona leyo nto. All right. Shuthi ke bazalwane, after chapter 13, uma ngaba ngempela isambulo neDaniel bayafana. After isambulo chapter 13, yini ekumele siyibone isenzeka ku-chapter elandelayo la kwincwadi yesambulo. Kumele silindele ukubona ukukhuleka ngokwahlulela. Ake sibukeni naseri chapter 14 siboneke ukuthi ngaba siyitholini into kanjalo ekhuluma ngokwahlulela okwenzeka ezulwini, abantu besekhona la emhlabeni. The very next chapter, so chapter 13 ukhuluma nje ngokubusa kaSisilo nokuthi inceba liphiliswa kanjani, nokuthi kwenzekani kuze kuyophela. Now notice ku chapter 14 ku verse 6 no 7. Oh bazalwane, verse 6 and 7. Verse 6 and 7, chapter 14 wesambulo. Izingelosi ezintathu zimemezela ukwahlulela. Ngase ngibona enye ingelosi indiza emkhathini wezulu. Inevangeli eliphakade ilishumayela kwabahlezi emhlabeni, nakuzo zonke izizwe, nemindeni, nezilimi, nabantu. Usho ngezwi elikhulu, ithi, mesabeni uNkulunkulu, nimnike inkazimulo, ngokuba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile. Nikhuleke kuye owenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Hey bazalwane, siyalibona iBhayibheli linjani? Siyabona le incwadi ihlangana kanjani? Le incwadi uJesu azirekomendile, siyayibona ukuthi zikhuluma into eyodwa. Now ngicela ukubuza, lokwahlulela lana ngicela si-unmute futhi sizame ukuphendula. Lokwahlulela okumenyezela la kuverse 7, Sambulo 14 verse 7. Sibona kanjani ukuthi lokhu ukwahlulela okwenzeka la emhlabeni, okwenzeka ezulwini, while abantu besela emhlabeni? Akona ukwahlulela okwenzeka mhlambe mhla uJesu ebuye. Siyabona leyo nto. Sibona kanjani la ke verse ukuthi lokwahlulela kwenzeka before uJesu abuye? Ngoba naku kukhulunywa ngokuthi fear God, kuse ukuthi ushunyayelwa. Kunokushunyayelwa. Yebo, ivangeli lisashunyayelwa, kodwa lithi lishunyayelwa libe lisithi ukwahlulela, ihora lokwahlulela kwakhe uNkulunkulu selifikile, alisho ukuthi lifiyeza. Siyayizwa bazalwane. So ihora likaNkulunkulu lokwahlulela liqala while kusashunyayelwa ivangeli, while umusa usavuliwe. Siyayizwa bazalwane. So very clear la ku verse 7 ukuthi ngempela lokwahlulela okukhulunywa ngalo kusambulo lokukhulunywa ngalo kuDaniel. So le incwadi eyodwa. Lenenye isambulo yambula lezi zinto bezingathi zisithekele, ngathi zemboziwe lapha kwincwadi kaDaniel. Now kukhona ipart incwadi kaDaniel engayivezi very clear engifuna sidile ngayo bazalwane namhlanje. Do you know, safunda ukuthi ngempela kwincwadi kaDaniel nasi iphondo lincane uPhapha safunda ngaye, sayibusa kubona konke lokhu. Kodwa safunda nangokuthi kwafika isikhathi la ukubusa kukaPhapha kwaphela ngo-1798. Njengoba sibona namhlanje uPhapha akaqhubeki ngey'ntshutshiso wayizenza ekuqaleni. Siyabo? Kuba ngathi nje ibandla laseRoma liyayifanele namanye amabandla, kuba ngathi kanjalo. Yini eyenza lokho? Ngo-1798, 20 February, uPhapha wayenza ukuthi ibandla laseRoma lathola inceba.
Sayizo lonto bazalwane. Lathola inxeba, laluthola kanjani inxeba? Ngokuthi kuphucwe amandla alo apolitical, amandla ombusazwe, amandla wokubusa kwizizwe. Ngoba before 1798 ibandla laseRoma laliselicontrola izizwe. Roman kings would bow down to the Pope. Yabo, lama kings awe izingathini ku-Roman Empire ngaleso sikhathi. Lamaphondo la sibonayo amanye asalayo. So they would bow down to the Pope. So uPope wayesebenzisa amabutho walamakhosi okwenza le zintshushisa. Sikhumbula ukuthi i-Roman Catholic Church iyibandla, ayinawo amabutho. Yayizenza kanjani ke le zintshushisa? Yayisebenzisa amabutho yombuso kanye amabutho wemibuso. Le mibuso yayibabusa. Sayibona leyo 1798 kwangena inxeba. Now notice into ezokwenzeka bazalwane. After 1798 khona into uJohane uMambule ayibonayo. Sikhumbula ukuthi Daniel, Revelation, same book. Revelation isambulo yambula okuningi okunye bokusale kungembulekanga incwadi kaDaniel. Ngicela sibone something again. Leli verse sizolifunda by the way. Summary, one verse, summary ye chapter yonke yesambulo chapter 13 leli verse sizolifunda. Verse 3, Sambulo 13 verse 3. Sambulo 13 verse 3 summary yento ekhulunywa ngayo la incwadi yesambulo. Sambulo 13 verse 3. Elinye lamakhanda aso kungathi lalidebezwe okokufa, kepha ingozi yaso yokufa yelashwa. Umhlaba wonke walandela isilo, umangala. Amen. Amen. Now bazalwane ithi lana nge-English, and I saw one of his heads as it were wounded to death. Sayibona leyo nto kuthi, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. So isambulo 13 lesikhulumayo kusukela ku-verse 1 kuyama ku-verse 9. From verse 1 to verse 10 rather. Sikhuluma ngehistory ye-Roman Catholic Church kusukela ngo-538 ukuyoma ku-1798. Uverse 10 ku-1798. Uverse 10 ku-1798 la ikhuluma ngokuthi obophayo abanye naye uzoboshwa. Ikhuluma ngendlela la inxeba ibandla laseRoma lizothola ngayo inxeba ukuthi uPope uzoboshwa and ngempela waboshwa. Njengoba sibona la ugeneral lo abathi ngubhethiye eyombopha. Now uverse 11 to verse 18 ikhuluma ngokuthi inxeba lizophiliswa kanjani. So uverse 3 is the summary ukuthi sangabona elinye ikhanda lalo lithola inxeba, ngabona futhi nenxeba selinjani seliphilisiwe. Now bazalwane ngicela again si-unmute siphendule. Lawa lena angizisho nenkulumo ngifuna ukubheka siyakhumbula ezinye ngibona ngiyikhuluma. Sizobona ngani uma seliphilisiwe inxeba lalesilo noba inxeba le-Roman Catholic Church? Sobona ngani bazalwane? Sobona ngani? Angithi kusho ukuthi ngesikhathi lithola inxeba uthembe kade line-political kanye ne-religious power, so laphucwa i-political power. So kusho ukuthi mase lihila-ke inxeba uzobuya i-political power. Amen. Glory to God. Sayibona bazalwane. So ukuhiliswa kwenxeba, ukuphiliswa kwenxeba ukuthi umbuso waseRoma ubuyiselwe the political power. Sayibona bazalwane. And you know, manje sengiyafisa yathi bengiyivezile lento. Kunento eyenzeka ngo-1939. Abantu abafunda i-history bazoyazi ukuthi kuthiwa yini kambe yi-Lateran Creed eyenzeka ngesikhathi kuphethe uMussolini e-Italy. uMussolini wanikeza back ibandla indlela abazalwane i-Roman Catholic Church yaseyiphucwe ngayo i-political power, yaseyiphucwe ngisho nale ndawo yayo, le ndawo kuthiwa i-Vatican.
kwakuyona ndawo ebusela kuyona le yaseyiphuciwe nayo yayingaseyibu-own le ndawo. Then ngo-1929 uMussolini wayibuyisela kwi-Roman Catholic Church i-Vatican. Yaqala manje i-Vatican yaba yi-political and religious power again. Njengoba namaya ku-Google le ndawo le i-Vatican City, it is not a city, it is a country. Kuthiwa this is the smallest country emhlabeni, and iyona kuphela i-country eyi-theocracy ngokupheleleyo. Ngisho nale mawufunda ngayo nje ngama-demographics, mawufunda ngokuthi inhlalo yakhona injani, kuthiwa la 100% abantu Roman Catholic. Sezona bazalwane. So ngo-1929 kwase kuqala ukuphiliseka inxeba, kodwa akukapheleli. Sayizwe leyo nto ngoba lana eBhayibheli likhuluma ngokuphiliswa kwenxeba lebandla i-Roman Catholic Church kumhlaba wonke. Uyabona manje isabusa nje indawo eyodwa, Vatican City, le nto iyibhezile esithombeni. Le nto eyenzayo ku-Vatican City ibandla laseRoma lifuna ukuyenza kumhlaba wonke. And uRevelation 13 uyakhuluma ngayo. Mhlambe athi ngiveze nje into encane before ngiqhubeke. Bazalwane, yazi iBhayibheli limnandi kakhulu, liyamangalisa izwi kaNkulunkulu, indlela izinto ezihlangana ngayo. Ake sibukeni la. Ngithenga ngisho uverse 11 to 18 wesambulo 13 uveza ukuthi inxeba lizophiliswa kanjani. Now sizofunda, then ngizobuza umbuzo. Ngicela bazalwane silaleleni-ke, sizame futhi ukusizwa umoya engcwele. Konke okunye sike sikufunde kubuye futhi. Siyabo? Ngizofunda nje amavesi amabili, and then ngibuza umbuzo. Verse 11 no-12. Ngicela sifunde verse 11 no-12. Kwesambulo 13. Yebo. Verse 11, ngase ngibona esinye isilo siphuma emhlabeni, sinezimpondo ezimbili ezifana nezewundlu, kepha sikhuluma njengodrago. 12, amandla onke esilo sokuqala siyawenza phambi kwaso, siyenza ukuba umhlaba nabo bonke abakhuleyo kuwo bakhuleke kuso isilo sokuqala esingozi yaso yelashwa. All right. Bazalwane, now sithola a very powerful flow. Ngicela ukubuza. According to verse 11 and 12, ibandla i-Roman Catholic Church lizobuyela kanjani emandleni kuze kwenze kufezeke lento isenzeke ekuqaleni la bonke abantu belithobela ngempela? Kuzokwenzeka kanjani lokho bazalwane? According to verse 11 and 12. Kuzoqhamuka esinye isilo. Okay, now ngicela singayikhulumi in symbols manje. Mawuthi isilo kumele usho ukuthi isilo yini. But sengizole ngisho nempendulo. Yebo, kodwa ngicela uqhubeke. Okay, sorry, ngicela uqhubeke, it's fine. Okay. Kuzoqhamuka omunye umbuso ozosupporta umbuso lo wesilo. Amen. And uzokwenzani lo mbuso lozoqhamuka? According to verse 12, khona ukuthi uyayenza particularly. Sokwenza ukuthi abantu bonke abakhileyo bakhuleke isilo sokuqala esingozi yaso selashwa. Amen. Bazalwane, so siyathola la ukuthi lesilo esizoqhamuka noma lo mbuso ozoqhamuka sewukhona, safunda ngawo, saze siqhubeke sifunde futhi ngawo. Kuthiwa wuwe ozokwenza ukuthi umhlaba wonke ukhuleke kwisilo lesi sokuqala esiyi-Roman Catholic Church esasithole ingozi ngo-1798. Sayizolani bazalwane? Now sasifundile sathola ukuthi lo mbuso lo okuverse 11 okuwona ozokwenza umhlaba wonke ukhuleke kwisilo sokuqala, sasifundile ukuthi urepresenta i-USA, United States of America. Sayizolani bazalwane? Now
inhlekelele enzima lesongena kuyona bazalwane. Inhlekelela enjani? Enzima. Ngoba umuntu ongakhuleki njengoba sifunda manje ukuthi akumele sikhuleke kusilo lesokuqala iRoman Catholic Church. But siya kwinhlekelele enzima. Why ngithi siya kwinhlekelele enzima? It's because umuntu ongakhuleki kulesilo sokuqala kwiRoman Catholic Church ngamanye amazwi ongathobeli imithetho yayo, kakhulukazi njengoba sasifundile bazalwane, umthetho wawo oyedwa iRoman Catholic Church ezidistinguisha ngayo, ezihlukanisa ngawo futhi eziphakamisa ngawo umthetho wesonto. Angazi noma ngikufakile la. All right, it's fine. No, ngikufakanga. Now kuthiwa bazalwane kunento ezizokwenzeka kubantu abangathobeli leli bandla maselibusa futhi again. Noba ubani uthini ngiyabeza abantu ukuthi hayi iAmerica is going to fall, wathini kubukeka bazalwane, izwi likaNkulunkulu alifeyili. Izwi likaNkulunkulu lithe iAmerica, United States of America, izoba namandla wokunikeza isilo sokuqala amandla okwenza umhlaba wonke futhi ukhuleke isilo sokuqala. So singathini singadisiva umuntu ozothi lo mbuso lo uzowa vele kubuye ngathi uyawa. Lokho kuyisiprofethi okusho ukuthi isikhathi sawo lo mbuso uyaphela, okusho ukuthi mase kuphela isikhathi se-United States, yabo, namandla wasengathi ayaphela, kusho ukuthi sekusele isikhathi esincane sokuthi lo mbuso wenze lento ngempela isiprofethi sithe uzowenza. Ngoba asikwazi ukuthi awukwazi lo mbuso ukuthi udlule kwipower ube ungayenzanga lento uNkulunkulu athe uzoyenza. So that means lento yokuphiliswa kaleli nxeba lesilo sekusondele kakhulu. Now abantu abangakhuleki kwisilo bazalwane, inhlekelele ababhekelana nayo yini? Asibukeni kuverse 17 kaSambulo 13. Verse 17. Ukuba angabikho ongathenga nokuba athengise uma engenalo uphawu, igama lesilo noma isibalo segama laso. Amen. Now bazalwane, there's something nginasibona. Ngize ngafaka i-quotation kwincwadi Desire of Ages, ngihlele ngikhuluma le ncwadi akekho akwangicela, but bazalwane le ncwadi nje ngiyafisa ukuthi siyithole. Iyasho lana ithi, in the last great conflict of the controversy with Satan, those who are loyal to God will see every earthly support cut off. Saying a lot of bazalwane. Can you imagine kuthiwa labo abazohlala bethembekile uNkulunkulu nasemthethweni wakhe, kuthiwa into ezokwenzeka kubona kuthiwa every earthly support izosuka. Yaqhubeka ithi, because they refuse to break his law in obedience to earthly powers. Sayibona leyo nto. So kuthiwa impi is between umthetho kaNkulunkulu nomthetho wabantu nomthetho womuntu. Kuthiwa because labo bathembekile uNkulunkulu, they refuse to break his law in obedience to earthly powers, kuthiwa they will be forbidden to buy or sell. It will be finally decreed that they shall be put to death. Oh, bazalwane. You know, ngicela ukusho lokho by way of umbuzo, kodwa ningaphendula, angicela niphendule. Sake ukhona bazalwane mhlambe kuthina, I'm sure maybe khona, yes, izinto ziyenzeka. Umuntu ngenxa yesimo mhlambe esithile azithole ehleli ngesikhashana noba it's just a few days, asithi mhlambe engenamafutha, noba just a few days engenatoilet paper, yabo, noba just a few days engenagesi, engenamanzi, zonke lezi zinto esizijwayele esizithandayo kangaka, mhlambe just one day engenakudla. Now I'll tell you bazalwane, akuyona into elula leyo, kakhulukazi if uney'ngane, it becomes i-burden iba nzima kakhulu. Kuthiwa lana ma singakhuleki kwisilo,
into ezokwenzeka ukuthi asizokwazi ukuthenga nokuthengisa. Ngamanye amazwi sizokhishwa kwi-system ye-support yomhlaba wonke. Umhlaba uzothi hayi ngoba anilandeli le mhlaba obekayo zimeleni eceleni. Ningathengi iy'tolo zethu, ningasebenzisi amanzi wethu njengoba singumasipala, ningasebenzisi ugesi wethu. Bazalwane, sizokuma kanjani kwisikhathi esikanjalo? Ngiyakubona mina makhambe amanzi emadolobheni, makhambe nje amanzi kuba inkinga enzima kakhulu. One day bayazama babezela, but kube a few days. And bazalwane, le crisis ayizoba usuku olulodwa noma inyanga eyodwa, izoba isikhathi la kuzomele siphile without support of lama powers la. Obethola i-medication eclinic akasakwazi ukuyithola ngoba into efunekayo uphawu lwesilo. Kube ukuthi uyathobela imithetho yesilo. Sho njalo izwi likaNkulunkulu. And then number 2, yaqhubeka i-quotation ithi ekugcineni kuzothiwa kumele laba babulawe ngoba bazoqhubeka abantwana bakaNkulunkulu yize sebehlushwa kanjalo, sebengasavunyelwa ukuthi bathenge bathengise, sebeqoshwe emisebenzini, iy'mali zabo sezifrizile azisasebenzi. Bye yonke into. Kuthiwa kodwa bazophikelela ngamandla bawatholayo kwigazi lenkosi. Uma bephikelela umhlaba uyathukuthela uthi kungcono labantu babulawe ngoba bayaphazamisa umhlaba. Now sake safunda ukuthi kuzofika kanjani kuloko and sisazofunda futhi, but yilo nto ezokhulunywa. And mawufunda ku-verse 15, Revelation 13 verse 15, asiboneni. Funa nje sibone inhlekelele esiya kuyona. Inhlekelele esiya kuyona, verse 15. Verse 15. Verse 15, sanikwa futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo umoya, ukuze umfanekiso wesilo ukhulume, senze futhi ukuba bonke abangakhuleki kumfanekiso wesilo babulawe. Yayizolwana bazalwane, singamazi khona abantu bazobulawa ngendlela ezihlukile ezibuhlungu. You know, ngiye ngathi mangiyibuka ngiye ngabona lesithombe. You know, this is a real picture. Kwakuyi-prisoner le ye-war eyayise-Jordan. Kwabulawa actually 2 of them, but this is just isithombe somuntu oyedwa. Washiswa ephila ngenxa yokuthi i-Jordan I think ISIS khona okungazange zivumelane ngakho. And then 2 of the prisoners awekhona bashiswa bephila. And do you know iBhayibhile lithi kuyintshoshiso ezizayo abantu bazobe beshiswa bephila. Abanye iBhayibhile liyakhuluma, sake safunda kumaHebrew 11, abanye basahwa, abanye bazosahwa futhi, abanye bazobulawa ngokuthi bangcwatshwe bephila, abanye bazobulawa ngokuthi bafakwe emanzini, you know, ba-drown kanjalo kanjalo. Ziningi iy'ndlela ezibuhlungu usathane azobe ezenza ukwenza ukuthi abantu bagcine bemphika uJesu nomthetho wakhe. But it's fine, siyawulandela umthetho wabantu. Lo kaNkulunkulu asike siubeke eceleni okamani. And bazalwane, sikhumbule ukuthi worship is obedience. Umuntu engimworshipayo ule ngimlalelayo. So kuzobe kuyinhlekelele enzima kakhulu. Umbuzo wami sisoma kanjani? Asithi siyi-group esikholwa sicula kumnandi, sikwazi ukuthi sesizama ukuphathanisa siphila without ukuthenga nokuthengisa. Sithi siyabuka kube ngomunye wethu oshiswa kanje. Luyoma kanjani ukholo lwethu? Kube ngomunye wethu sithi siyabona uyasahwa, sithi siyabona ngempela uyasahwa aze aphele. Yini esizobe siyicabanga ngoNkulunkulu ngaleso sikhathi? Sayizona bazalwane. So lesikhathi sikusona nalesi futhi esiyakusona masinya, sidinga ukholo olumangalisa oluhlukile bazalwane. Ukholo oluhlukile ngempela. Uyazi uJeremiah mayikhuluma ngalesikhathi esiyakusona,
ukhuluma bazalwane ngesikhathi seyinhlupheko zikaJakobe. Okufunda kuJeremiah chapter 30 uze abuze umbuzo. Cela siyifunde siyibone bazalwane. Abantu abayazi into ezayo. Cela sikhona kuJeremiah chapter 30 very quickly sizwe ngesiZulu. Ekhuluma ngalesikhathi sekusona. Jeremiah evezele uNkulunkulu ukuthi hey nayi into ezayo. Jeremiah chapter 30 verse 6 no 7. Verse 6. Ake nibuze nibone uma owesilisa wake wabeletha na. Ngibonelani onke amadoda enezandla zawo ezinkalweni njengobelethayo. Ubuso bonke buphaphathekile na. Verse 7. Maye lukhulu lolo suku, alukho olunjengalo. Uyisikhathi sokuhlupheka kukaJakobe, kepha uyakusindiswa kukho. Sayezilwane bazalwane, uJeremiah ubona in vision lesikhathi esikhuluma ngaso. Uthi ake nibuze nibone ukuthi ingaba owesilisa uyabeletha na. Uthi ngibonelani pho amadoda amaqhawe mighty men. Bebeke izandla zabo enkaleni engathi ngobelethayo. Kodwa nobuso buphaphathekile. Says Lord, the English, the face is turned into paleness. Kuthi maye lukhulu losuku alukho lufana nalo. Usuku lwenhlupho kaJakobe lubizwa ngokusuku lwenhlupho kaJakobe ngoba i-persecution noJakobe sekhumbula ngesikhathi ekhuleka ngoba ekholwa ukuthi umfowabo Esau uyeza uyamzingela uzombulala and kwakunjalo vele kodwa wanqoba ngomkhuleko. So nalana isikhathi sentshushiso la abantwana kaNkulunkulu bezobezingelwa. Kodwa bazalwane abantu amaqhawe amadoda ngamaqhawe. Izandla zizobe seyinkalweni engathi umuntu abelethe. Yazi ngaye kwenzeka into engamele yenzeke. Ngaye ngahlala outside ngaphandle ngaphakathi. Outside bathi yini le ndawo ekumele kuyona maternity ward. Hey ngangiqala futhi. Into engayizwa lapha. Ngimane ngibuza ba right abantu phakathi kodwa kumakhalwa kanje. Yazi ngangimangele ngempela ngoba ngiyaqala ngisho nami ngiseyingane. Ngiyamanga ukuthi abantu bakhala ngenye indlela ongathi bayashisa noma kuyakhala. Wathi ngithi ngiyabona onesi baphuma bayangena bayikhulekele bayixoxela bayibaphethe amafayili ukuthi bayikhulekele. Ngithi ku right kodwa phakathi. Uthi hayi kanje. Now mangifunda le verse ngifikele lo mbono ukuthi amadoda azobekhala kanje. Sobazalwane sengayithatha ilight into esiyona. Ngiyazi ukuthi ezinye izikhathi into mangakenzeki kunzima uyipictureisha kodwa hey bazalwane athi uNkulunkulu angasiza sithi ukubona nje kancane. Because kunento esiyidingayo now yini esiyidingayo to make it through lesikhathi. Ake sibukeni yiyo lento engifuna siyibukeke manje. Ukuthi sidingani. Sesibukile inhlekelele esisondele kuyona and sesisondele indlela emangalisayo. Asikho isikhathi sokuthi ngiveza wonke ama-signs ngimane ngiwaveza njalo ngoba asikwazi ukufunda manje lento esiyidingayo. Ngifuna sibone ukuthi yini iBhayibheli liloke liyiphinda ukuthi siyidinga ngalesi sikhathi. Sekusambulo 13 verse 8. Sibuyela kusambulo bazalwane. Bese nje sizo Sambulo 13 verse 8. Yeah. Sambulo 13 verse 8. Bayakhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni. Wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu elihlatshiweyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Amen. Now iyakhuluma ngeCrisis lapha. Now verse 10 iveza abantu abangebakhuleka kulesikhuleko ke manje silo ukuthi umhlaba wonke ingcoshana kuphela ngeke ikhuleke kuso. Now ngicela sibone ukuthi yini abanayo. Verse 10 now.
Uma ekhona oyisa ekuthunjweni, uya naye ekuthunjweni. Uma ekhona obulala ngenkemba, umelwe naye ukubulawa ngenkemba. Nakho ukubekezela nokukholwa kwabangcwele. Amen. Asenivula nakusambulo futhi 14 verse 12. Nakho ukubekezela kwabangcwele abagcina imiyalo kaNkulunkulu lokukholwa nguJesu. Bazalwane nakusambulo 14 mawufunda uverse 9 into oyitholayo ukuthi abantu bayaxwayiswa ukuthi bangatholi uphawu lwesilo. Now njengoba abantu bexwayisiwe ukuthi bangatholi uphawu lwesilo kube sekuvezwa ile ngcosana engasulithola uphawu lwesilo. Siyatshenwa ukuthi again ithi oyifunda ithi nakubekezela kubangcwele. Nabagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa nguJesu Kristu. Two things ezivelayo esizidingayo bazalwane ukuthi ukubekezela nokholo. Bekezela nokholo. Sayizona bazalwane singaba nalo lonke ulwazi lento esisifundayo but if asikwazi ukubekezela futhi asinalo ukholo asizokwazi ukudlula kulesikhathi. Asizokwazi ukudlula lesikhathi. So yabona manje incwadi zesiprofeto zambula ukuthi yini ekumele sifocus kuyona as si approacha lesi sikhathi. Ukubekezela nani nokukholwa. Ukubekezela nokukholwa. Now bazalwane njengoba khuluma ngokukholwa ngifisa sike sifunde nje ngokukholwa the last few minutes statistics sizovala manje. Into engifuna sikuye ukukholwa. Ngisacela le ncwadi yokugcina beku Revelation bani? 14 verse 12. Okay, 14 verse 12. Le ngaphambili bekubani konje? Beku Revelation 13 verse 10. Oh, okay. Yeah. Asene kuMatthew chapter 8 bazalwane sifunda ngokukholwa. Now kunokholo uJesu walincoma. Angingathi kunokholo uJesu walincoma. Kunokholo uJesu onamangaza. Seyizwa lonto bazalwane wenze into ezomangaza uJesu. Kodwa kwenzeka la emhlabeni. Ake silibuke lolukholo olumangaza ngisho uJesu. Ake sikubuke lokho. Yilo likholo engifuna silifunde kuba yilo lolukholo esilidingayo bazalwane. Yilo likholo esilidingayo. Asiyeni kwisambulo nosambulo Matthew 8. Siyifunde nje indaba ngibese ngiyayixoxa bazalwane and then hayi siyadlula. Sizoqala ku verse 5. Seku verse 13. Kuya ku 13 ukuphulukiswa kwenceku yenduna. Kwathi esangena eKhaphanawume kweza kuye induna yekhulu yamncenga yathi, Nkosi, umfana wami ulele endlini, ufe uhlangothi, ukhwelwe kakhulu ngobuhlungu. 7 Wathi kuyo, mina ngizakuza ngimphulukise. Induna yekhulu yaphendula yathi, Nkosi, angifanele ukuba ungene phansi kophahla lwami. Kepha yisho izwi nje, khona umfana wami uyakusinda. Ngokuba nami ngingumuntu ophansi kwamakhosi, nginamabutho phansi kwami. Ngithi kwelinye, hamba, uhambe. Ngithi kwelinye, woza, lize. Nasencekweni yami, yenza lokhu ikwenza. Verse 10 uJesu ekuzwa lokho wamangala wathi kwabamlandelayo, ngiqinisile ngithi kini, angizange ngifumane kwa-Israyeli ukukholwa okungaka kumuntu. Amen. Mhlamba asibambeni lapho. All right. Asibambeni lapho. Amen. Mhlamba uthi ngikhuleka ke Nkosi enothando olumangalisayo. Siyaqhubeka sisafunda nje ilizwi lakhe linamandla ngoseliphikisayo. Ngumntwana kakhulu. Siyakubulela ngoba uthethile nathi nakubo. Eliqhubeke Nkosi ukuthi uthethe ukuthi kakhulu siyacela ngegama linamandla likaYesu Kristu Nazareth. Amen. Amen. Now bazalwane very amazing. Kwenzeka into esisimangaliso.
yini lento eyisimangaliso enzakalayo ilapha kuverse 10 kodwa uJesu mayizwa lento ekhulunywa yile nduna kodwa wamangala leyo nto isimangaliso. You know why leyo nto isimangaliso ukumangala kaJesu? Ngoba mawumangala kusuke kwenzeke into ongayilindelanga noba into ongayazi. Sayibona leyo nto. Now uJesu mawufunda kwincwadi kaJohane chapter 2 kuverse 24 no-25 lithi iBhayibhile kuverse 24 lithi uJesu wayazi wonke umuntu, lithi he knew all men. Kuverse 25 lithi wayesazi ukuthi yini ephakathi kumuntu, he knew what was in man. Sayibona leyo nto. iBhayibhile lithi uJesu akekho umuntu ayengamazi futhi akekho umuntu ayengamazi ukuthi yini ephakathi kuye. Sayizwa leyo nto. Now ukuthi uJesu amangaliswe ngumuntu yinto emangalisayo leyo, yinto emangalisayo. And uJesu mayimangala uthi angikaze ngibone ukholo olunje ngisho nasesirayeli. You know, besike sayifundela ekhaya le ndaba ngathi uJesu mayikhuluma ngalento, mayikhuluma ngeSirayeli, yazi iSirayeli yaqala nini bazalwane? Ngeyikhathi zabo Jakobe. Uyabazi abantu abakholwayo babekhona eSirayeli. And even nabafundi bakhe uJesu labahamba nabo uthi ngisho nani aninalo ukholo olunje. Ngoba uthi uJesu angalitholi ukholo olunjena. Uthi ukholo olunjena alukho la eSirayeli. Ukholo olunje. Nabazalwane ngiyafisa sibuke ukuthi yini ngalo lolukholo emangaza kanje uJesu. Athi ngishare slide. Now okunye kuzosisiza ukusivula umqondo. Mase siyifundela le ndaba ikhona nakwincwadi kaLuka chapter 7 verse 1 to 10. So kumele uyihlanganise ukuze uthole the full story. Athi ngishare again bazalwane iscreen. You know, this is really amazing ngoba lokhu okwenzakalayo bazalwane into eyisimangaliso. iBhayibhile liqala likhuluma le ndoda induna. Indaba iqala ukuthi igulela inceku yayo induna. Ezigula inceku yayo mawufunda kwincwadi kaLuka induna ayivelanga iziyele kahle kahle iye ekugcineni but yaqale yathumela abaFarisi. Sayizwa leyo nto nabapriest abakhulu ama-elders. Mayebathumela mawufunda kwincwadi kaLuka 7 bayafika bona njengoba sibona la esithembeni engathi umfanekiso nje lo engathi bamba umuntu engathi kuJesu. Bayamnxusa bathi cela uze uzosiza le nduna futhi bathi mabekhuluma bona bathi cele usheshe ngoba lo muntu ufanelekile ukuthi umsize ngoba uyalithanda ilizwe lethu futhi usakhele netempeli. Sayizwa leyo nto. Bona babala izinto ezinhle ezimenza lo muntu afaneleke ukuthi athole ini usizo. Now into emangalisayo lapho bethi labantu le nduna ifanele ukuthi uJesu eze azoyisiza. Ithi yona mase iqhubeka ihamba isikhathi iqhubeka ifike kuJesu ithi Nkosi ungayihluphi ngokuza kwami, ungeze emzini wami, ungayihluphi ngakho lokho ngoba angifanele ukuthi wena ungene kumuzi wami. Bengizibona futhi ngingafanele nokuthi ngize la kwena. Khuluma nje izwi kuphela inceku yami iyakuthini. Sayizwa bazalwane. Now this is the first point engifuna siyibone ngalolu kholo. Element number 1 le masibhala. Point number 1 ukuthi lolu kholo lolu lalenduna lalinentobeko. Wayethobekile kakhulu, humility. Wayengayiboni efanelekile ukusizwa nguNkulunkulu. Wayibona engadeserve ukusizwa nguNkulunkulu. Kodwa into adipende kuyona kakhulu uthando lwakhe uJesu. Uthi lo muntu yize ngingafanelekanga kodwa ngoba ngiyamazi nothando ngiyakholwa ungisiza. Ngiyakholwa ungisiza. Nabazalwane lento ibalekile kakhulu. Abantu abaningi abayitholi lento. You know, abaFarisi ngisho abafundisi baleza sikhathi nawe bangayitholi lento eyithola induna. Induna yathi angifanelekanga bona bathi hayi induna ifanele. And isizathu sabo induna yakhe itempeli. Namhlanje
kunomuntu oyonikela mhlambe ngelinye ilanga kwakhiwa ibandla likaNkulunkulu anikele nje mhlambe ngesamba esikhulu and then nabanye abazalwane banikele kugcine sekuhlangana ukwakhiwe. Uyabona uma ukuthi usenkingini abone ngathi uNkulunkulu uyaphuza ukumphendula noba kamphenduli noba abone ngathi hawu naku benginikele uNkulunkulu kodwa izinto ziyangibhedela even more, akaqondi ngoba yena uzibona efanelekile ukuthi uNkulunkulu amenzele u-A no B no C. Seyizwa leyo nto ngoba wanikela nje ingxenye towards ukwakhiwa kwetempeli kaNkulunkulu. Lana kukhulunywa ngenduna kuthiwa yalakha laphelela itempeli, kodwa yona uma izibuka ithi angifanelekile, angikho worthy Nkosi nokuthi ungene kwami, angikho worthy. And bazalwane, this is the thing esidingayo. Sizazi ukuthi nathi uNkulunkulu akasikweleti lutho. uNkulunkulu siyayazi leyo nto. Do you know ukuthi uNkulunkulu bazalwane indlela ukuthi nyasiboni kahle sifike uNkulunkulu simbuyisele okwakhe vele bese sithi uyasikweleta kodwa simnikeze okwakhe. Siyayibona leyo nto. uNkulunkulu njengoba sinje singabantu uyazi ukuthi besingakhuleka uNkulunkulu angaphenduli futhi uNkulunkulu angabi nacala. Siyayizwa lona bazalwane, besingakhuleka uNkulunkulu ayijulele futhi angabi nacala. Ukuphendula kwakhe ngumusa. Ngisakhuluma ngokuphendula. Uyazi ukuthi kwa ukukhuleka kwethu ukuthi uNkulunkulu asivumele ukuthi sikhulume naye ngumusa kayilowo. Asikeke nje ukuphendula ngumusa omkhulu. Kuyenza ngelinye ilanga uJakobe uyahamba usuka ezweni lakubo uya le ezweni likama wakhe. Endleleni uba nephupho, ubona iladi. Sakhumbula iphupho leladi, the ladder owayibona uJakobe ixhumanisa izulu nomhlaba, ney'ngilosi zehla zenyuka ngayo leladi. Zazingehli kwenye indawo according to ivision ayithola uJacob, zehla ngalo iladi. Iy'ngilosi ziphethe iy'busiso, iy'ngilosi ziyakhuphuka nemkhuleko, iy'ngilosi zenza ukuthi nokuthi kuthiwa zehle zenyuka ngeladi. Now uJesu uzosibonisa kwiTestament elisha ukuthi leli ladi kahle kahle likhuluma ngaye. Mayikhuluma kuNathaniel, ngicabanga ukuthi uJohn chapter 1 uverse 52 mangaphosisi. But ilapho kuloma verse la uJesu ethi kuNathaniel uthi uyamangaza ukuthi ngithe ngikubone esihlahleni ephansi komuthi. Uthi usazobona ongaphezulu kalokhu, usazobona izingilosi zehla zenyuka kwindodana yomuntu. Sayibona leyo nto. Mayikhuluma lo mazwi ukuthi uJesu lo mazwi amkhumbuza uNathaniel straight away ngeladi lelo. So uJesu uyasambulela lapho ukuthi kahle kahle into evula i-communication between izulu nomhlaba nguye uJesu, ngomnikelo wakhe uJesu. Ayibona bazalwane. So ngenxa yesono abantu babevalelekile ukuthi bakhulume noNkulunkulu, like i-communication was cut out. Kodwa yavulwa i-communication ngokuthi kakhokhwa. Inkokhelo bazalwane yenziwe igazi nokuphila kukaJesu. Uyayibona leyo nto. Leyo inkokhelo yenziwe nje ukuthi sikwazi ukukhuluma noNkulunkulu. Siyayizwa leyo nto. Akekho bazalwane umuntu okathenge i-airtime engako akhokhe kangako for i-airtime. And siyabona lana ukuthi umuntu okhokhile ukuthi akwazi ukukhuluma nathi nokuthi sikhulume naye ngoNkulunkulu. Veza nje uthando olumangalisayo kaNkulunkulu. Ingakho you know, just a side note, ingakho bazalwane indaba yomkhuleko singabodlala ngayo, siyithathe serious indaba yomkhuleko ngendlela emangalisayo, ngoba le airtime le ukuthi sikwazi ukukhuluma noNkulunkulu ithengwe ngegazi. Imagine wena mawuthenge i-airtime mhlambe every minute, sithi mhlambe njengosisi noNhlanhla ephesheya e-America sila eSouth Africa, sithi mhlambe ukuthi akhulume nathi, asithi mhlambe ufonele nje kwamsazi amfonele and i-airtime ayispendile
every minute 1,000 rand every minute. Imagine omunye uma receive i-call ngale uma nethe uma kancane isisami yazi ngizebhizi ngokuthi liyahamba iminute athi okay hayi sesingakhuluma athi we cela ume nje hey nanga amabhoda yasha uma nje ngiyeza manje mhlawumbe linye iminute athi sathi yakhuluma sayiqale indaba afuna ukukhuluma athi we yazi impahla bengithi ngayiwasha washing machine manje umshini uve freezer uthi ngibuke uthi kulungisa athi hayi sesingakhuluma ke manje bathi besakhuluma mhlawumbe 1 minute athi we uyazi kunabantu abasanda kungena nje manje omakhelwane manje cha angikwazi ukuthi ngibaphoxe hayi ngeke ngiyocela nje ukuthi hayi uphinde uzame ngesinye isikhathi and asithi lo minute expire 1,000 rand every minute angazizwa kanjani umuntu othengile kabuhlungu bazalwane na uNkulunkulu akasiphendanga 1,000 rand ngigolide nesiliva ukuthi akhulume nathi ukukhuluma kwethu noNkulunkulu kuthengwe ngegazi kukhokhe ngegazi bazalwane ingakho ngithi ngumusa kakhulu ukuthi uNkulunkulu sikhulume nje naye yabona ke manje ukuthi aphendule kuwes asidizeki ukuthi uNkulunkulu asiphendule siphendula ngenxa yothando lwakhe you know lento ngayibona mawufunda ngoEliyeza mawufunda la kwincwadi kaGenesis ngoEliyeza ethunyiwe ngoAbraham ukuthi ayothola inkosikazi ayotholela uIsaac uhamba ney'nkamela ey'ningi mayifika lapha adidana nento uhamba ney'nkameli nezipho nayo udidana nento lapha ngoba manje kukhona odade abaningi abahle athi ngiyombona kanjani okumele ngimkhethele-ke manje inkosi yami uIsaac eselemuva wabe seyakhuleka u-Eliyeza wathi inkosi ngisengifile la kumele ngize khona uNkulunkulu wenkosi yami Abraham ngicela ungisize lo ofuna ngimkhethe akenze u-A no B no C ngizomcela amanzi okanye akathi uzonginikeza amanzi uma nginikeza amanzi akuphinde kusuke kuyena futhi nokuthi ufuna ukuphuzisa ney'nkameli zonke yazi iy'nkameli ziphuza amanzi amangakhi bazalwane ubani ongenza leyo nto kodwa ngempela wathi esahleli wafika uRachel wathi awu baba yini uhleleni lana nanga amanzi okuphuza wathi uma iqeda kuphuza omunye uRachel wathi hayi othi ngikhele ney'nkameli zakho futhi ukuthi mhlawumbe zincaniwe wazikhelela uRachel iy'nkameli zonke wayikhelela zonke iy'nkameli zonke uma iqeda kuyikhelela lithi iBhayibhile u-Eliyeza wawa phansi ngemuva ngithi uRachel njalo uRebecca wawa phansi kuthiwa ngobuso yazini yamuyisa phansi ebonga ukuthi yeyi umkhuleko wakhe uphenduliwe now le nto imuyisa phansi ngoba yena waseyiphile isikhathi eside no-Abraham wayesazi ukuthi uNkulunkulu akamkweleti lutho God does not have to answer kodwa ngomusa mayiphendulile kakhulu sizalwane bazalwane and le centurion yayibona leyo nto ukuthi asiyideserve le angiyideserve le nto so point number 1 yalolu kholo njengoba ngisho i-humility bazalwane iningi lethu siye sithi masibonga uNkulunkulu sibone ngathi uyasikweleta ngokuthi senze okuhle okuthile nokuthile nokuthile sayizwe leyo nto kanti uNkulunkulu akukho asikweleta kona ake siqhubeke number 2 yalolu kholo kunento ekhulunywa le-centurion ngicela siphinde siyifunde lapha kuverse 9 abantu abaningi abayazi le centurion ikhulumelani ngicela siyifunde siyiqwalasele verse 9 Matthew 8 verse 9 ngokuba nami ngingumuntu ophansi kwamakhosi nginamabutho phansi kwami ngithi kwelinye hamba lihambe ngithi kwelinye woza lize nasencekwini yami yenza lokhu ikwenza nayi linye indawo wazalane ukuthi wathi uJesu mayizwa lento nayi into yakhe yamqeda kakhulu uJesu into yammangalisa yini emangalisayo kule nto le nduna ithi kuJesu ngoba ngifanele ukuze kwami ngicela ndikhulume izwi kuphela inceke yami izokelaphela izophila and then isho isizathu sayo le nduna ukuthi
kungani ikholwa lokho ithi mina njengoba ngiyinduna kunabantu engibaphethe mangikhuluma kulo ngithi yale uyale mangithi komunye woza uyeza mangithi komunye yenza ukuthi uyakwenza sayizwa leyo nto nawe ke ngiyakholwa ukuthi njengenkosi imvelo yonke iyakuphulaphula ayikuphikisi mawukhuluma nje ngezwi kuphela isifo siyokuqasha sibaleke mawukhuluma ngezwi kuphela umzimba wenceku yami uzoresponda ngoba imvelo yonke iyakulalela uJesu wathi mayizwa lento wathi ha kaze ngibona ukholo olunje and ngempela bazalwane okufakazela lento esho uJesu ukuthi ngisho nabafundi bakhe babengenalo ukholo kanje uyakhumbula kunesiphepho uJesu wavuka wasithulisa isiphepho wathi thula du ngempela wathula isiphepho wathula nolwandle mafunda khona lapha kuMatthew chapter 8 iverse ku27 ukuthi abantu bamangala babuzana bathi inhloboni yomuntu lena ngisho nesiphepho nolwandle ziyamlalela sayizwa leyo nto sobona babengambuki uJesu ngalolu hlobo ukuthi ngisho nemvelo yonke iyaphulaphula izwi lakhe kanti induna le yaseyibonile leyo nto bazalwane and induna yayikholwa number 2 lo induna into eyenza ukuthi ikholo layo kube yikholo elimangalisayo yayikholwa ukuthi izwi likaJesu lingenza lento uJesu ebezoyenza ngisho noma ebekhona ngokwesiqu sakhe sayizwa leyo nto so yayilithemba ilizwi likaJesu ukuthi izwi likaJesu linguye uJesu izwi likaJesu lenza lento ebezoyenza kuba ebekhona in very person Jesu sayizwa leyo nto and bazalwane nalo ukholo esilidingayo ngizofuna nje iy'thembiso ezimbalwa zikaNkulunkulu engifuna ukubuza umuntu nomuntu azibuze ukuthi ingaba lezi thembiso siyazikholwa yini ngoba kuthiwa lana i-centurion yayikholwa ukuthi izwi likaJesu lenza lento uJesu bezoyenza ngisho befikile ngoyesiqu sakhe and ngempela kwenzeka kanjalo naw-ke sifunde iy'thembiso ezimbalwa and then siyavala asenimncede emaroma 8 verse 28 bazalwane into ezofumisa lesikhathi sakusona iy'thembiso zikaNkulunkulu but iy'thembiso zikaNkulunkulu aziyilutho without faith but iy'thembiso zikaNkulunkulu bazalwane uma uziphethe usuphethe ingcebo mawukuthi uphethe nokholo uyayithemba uthemba ukuthi leli amandla ukuthi kwenzeke lento ekhulunywa lelizwi ala kuleli lizwi uqobo yabo Romans 8 verse 28 very simple promise sisibone bazalwane Verse 28 Romans 8 siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe siyayize lesithembiso ithi siyazi ukuthi konke kuhle ayisho kanjalo ithi siyazi ukuthi konke kusebenzelana kube ngokuhle ithi for we know that all things work together for good not to say all things are good zikhona izinto ezihlayo empilweni yomuntu ezingezinhle ezibuhlungu ezinye ezikhalisayo ezinye ezidepressayo kanjalo kodwa manje isithembiso naso esimangalisayo sithi konke kusebenzelana kube okuhle umbuzo womuntu bazalwane ingaba ngempela yini masidlula isikhathi kusimo esinzima siyakholwa yini lokuthi kuzosebenzelana kodwa kube ngokuhle ngisho kukubi kanje uNkulunkulu ngoba uyamangalisa futhi ushilo yabona le ndaba ukuthi ushilo yiyo lesiyidingayo ukuthi ushilo ngoba ushilo konke kuzosebenzelana kube ngokuhle bazalwane une quotation engicela ukuyifunda siyibona nje uNkulunkulu ayikho into ayivumelayo according to this verse yonke into uNkulunkulu ayivumelayo ukuthi ifike emthandweni yakhe yinto uNkulunkulu ayibonayo ukuthi ngendlela ethile noma ngenye indlela lento kodwa izokwenza ukuthi
lo mntwana wami emehlele kuzogcina kuyena kusebenzela nibe okuhle izoletha okuhle kuyena. Asibuke nesibone bazalwane. Oh, ngiyasithanda kakhulu. Kwincwadi Acts of the Apostles page 524. Ithi God's care for his heritage abantwana bakhe is unceasing. Ukunaka uNkulunkulu kubantwana bakhe ukuthi akupheli akunamkhawulo. Ibese ithi he allows no affliction to come upon his children, but such as is essential for their present and eternal good. Ake siyibambeni lapho. Kuthi bazalwane ayikho i-temptation noba ubunzima obehlela abantwana baNkulunkulu uNkulunkulu abuvumelayo ngaphandle kwalokho okumele kwenzeke for their present and eternal good. You know, sometimes uma kwenzeka okunzima abaningi bethu sizitshela lokhu mhlambe kuyongisiza for my eternal destiny, for my eternal good. But manje lesicaphuno bazalwane esibhalwe nge-Ellen White uphefumulelwe ngumoya kaNkulunkulu siveze enye indaba ukuthi uNkulunkulu akavumeli lutho. Yazi uNkulunkulu bazalwane ngaleli verse nangale quotation uNkulunkulu ekanye singam-imagine esemnyango weimpilo zethu ugade right at the door, and makuza i-trial enzima, makhona isilingo usathane esilethayo, makhona umzimba usathane abulethayo, uNkulunkulu uyaweya ukuthi ingaba lento usathane ayiletha kumntwana wami ingenza yini kube khona okuhle akuzuzayo manje nasephakathini. Uma emnyango mayibona uNkulunkulu ngokuhlonipha kwakho ukuthi akukho okuhle umuntu angakuzuza. Hey, abantu ngiyacabanga manje siyacabanga ukuthi kodwa Nkosi ngozuza okuhle kanjani ngalokuyana. Bazalwane isithembiso siqinile. Izwi likaNkulunkulu centurion yayithemba ukuthi lenze leyo nto ibizokwenza nguye uJesu ekhona imbala. Lento bazalwane asiyithathe ngathi kungabi ngathi siyifunda phansi, kube ngathi siyizwa kuyindebe somlomo kaJesu imbala. Ethi nganami lesilingo sakho lokho ukudlula kona lokho lomzima lokho le nyembezi lezi zizokwenza okuhle. Kodwa ngizokutshela ukuthi okupho okuhle kodwa lento le i-essential yazi essential into enjani into edingekalayo. So into eziningi esizikhalisayo size ngezinye izikhathi sifune sifise nokumlahla uNkulunkulu simsole uNkulunkulu izinto esiyidingayo. Can you believe leyo nto? Kodwa uNkulunkulu he allows no affliction to come upon his children, but such as is essential for their present and eternal good. Yazwakala bazalwane. Now kunye engizokusho ngethando lwaNkulunkulu ngicela ukuveza i-quotation engimangalisa nale. In as much as uNkulunkulu esazi ukuthi bonke ubunzima esidlula kubone bu-essential for our own benefit, uyakwazi futhi ukusebenzela nakusebenzela okuhle. Kodwa lokho akusho ukuthi uNkulunkulu akazwelani nathi. Angisake salifunda ivesi la lisho ukuthi ku-Isaiah 63 kuverse 9 lithi kuzo zonke inhlupheko zethu naye uNkulunkulu uyahlupheka. Ngicela sibuke le quotation then incwadi nayo ibhalwe ngu-Ellen White Ministry of Healing page 56. Le incwadi bazalwane ngithanga ngimane ngiziveze iqaphuni la ukuze nibone ukuthi kungakanani bazalwane eningakutholi ngokuthi ningabi nazo le ncwadi. Very, very important, very powerful impela. Yazi leya ngimangalisa. Lana kufika abafundi bakaJohane umbhaphatisi. Bazotshela uJesu ukuthi hey uJohane uqeda kushona. Siqeda kumngcwaba futhi nathi. Simngcwabe ngisho umzimba wakhe ungaphelele. Ikhanda selisusiwe. Hey, yabona manje kuthiwa lento abafundi baJesu mabeyizwa baxhisiseka kakhulu. Ngoba babelindele bona ukuthi vele soon after lento babeyenza bazohamba bayomkhulula uJohane etrongweni aphume. Now ngicela sizi i-quotation ithini. It is Jesus knew that in leaving the Baptist to die in prison, he had severely tested the disciples' faith. With pitying tenderness, he looked upon their sorrowful, tear-stained faces. But tears were in his own eye and voice as he said, "Come ye yourselves apart into a desert place
and rest a while. Le nto itholakala kuMark 6 verse 31. Kuthiwa bazalwane, uJesu wayesazi ukuthi le nto ayivumelile, even though ekugcineni izosebenzelana kube okuhle, even for bona abafundi bakaJohane nabafundi bakhe. But wayesazi ukuthi le nto it has severely tried their faith. Ukholo labo bazalwane lithestekile kakhulu ngale nto eyenzekelile. Kuthi umuntu uJesu wayethi this is the greatest prophet avela nqunqa ikhanda kanje. Yini ke singayilindela ngathi thina singabafundi nje kanje? Kuthiwa bazalwane wababuka ukuthi with pitying tenderness he looked upon their sorrowful tear-stained faces. Amadoda amadala kuthiwa ebusweni bawo kakugcwele inyembezi. Senzeka le nto. Now the red words ezimangaza kakhulu. Ithi tears were in his own eyes, and voice. uJesu mayekhuluma nabo esithi come yourselves apart and rest a while. So uJesu naye wayeney'nyembezi mayekhuluma nabo le nto. Yini uJesu emenza ukuthi beney'nyembezi yena? Very simple bazalwane. It's because uJesu le nhlungu abayizwayo uyayizwa. Even though uyazi ukuthi ekugcineni it's going to work together for good. But ngoba esazi ukuthi le nto ayivumelile ibalimazile kakhulu, yabo. So naye uphatheka kabuhlungu, but uyazi ukuthi ekugcineni le nto izosiza bona. But still ngenxa yokuthi baphatheka kabuhlungu naye uphatheka kabuhlungu. Bazalwane, you know, alukho uthando olufana lukaJesu. You know, ngeke ngacabanga ukuthi mina bayotha nguNkulunkulu, hawu ayikho nje into bengiphatha kabuhlungu ngisho abantu bekhala iy'nyembezi. Ngoba vele ngiyayazi the beginning from the end, ngiyathi awu le nto lo muntu izomsiza kanje nakanje nakanje. So ayikho into ekhalisayo la. But uNkulunkulu indlela ayiyona, uyazi indlela inhliziyo kaNkulunkulu exhumene ngayo nenhliziyo yabantu bazalwane through ukuza kaJesu emhlabeni nokufa kwakhe. Into ehlupha umuntu uNkulunkulu yamhlupha kuba ngathi akakwazi ukuyisiza yena. Automatically ma umuntu esebuhlungwini uNkulunkulu esebuhlungwini. Kamangalisa kakhulu. So bazalwane nje yize sikhala iy'nyembezi, uNkulunkulu ufisa sikhumbule ukuthi konke kusebenzelana kube okuhle. Konke. Eziningi ley'thembiso manje angazi ukuthi ake ngiye mhlambe 2 more promises. Ukuthi iziningi bazalwane ley'thembiso. Very quickly 2 more promises then ngiyavala. Asiyeni kumahubo 34 verse 7. Mahubo 34 verse 7. Sisaya lapho bazalwane. 34 verse 7. Yebo, ngiyafisa ukusho lokhu. Izwi likaNkulunkulu bazalwane liqinile. Le nto esiyifundayo lana is more solid. It is more solid than yonke into esiyibonayo la emhlabeni. Asike siyifunde nje ngizokusho lokhu. Mahubo 34 verse 7. Ingelosi kaJehova iyamisa nxazonke kubo abamesabayo ibakhulule. Bazalwane, kuthi the angel of the Lord encamps around about them that fear him and delivers them. Kuthi uNkulunkulu bazalwane uyasibiyela. Safety manje sikhuluma nje nge-safety in the presence kaNkulunkulu. Wonke umuntu omesabayo uNkulunkulu uthumela ingilosi ezombiyela. Siyakhumbula uSathane bazalwane into ayikhuluma kuNkulunkulu. Athi Nkosi ngaba uJobe ubesabela ize yini? Awumbiyelanga kanti yini yena nomuzi wakhe nakho konke anako. Uthi yebo umbiyela zinxa zonke futhi uyambusisa nombusisi. Sezalwane bazalwane nguSathane uthi uJobe ubiyelelwe every side. Waze kanjani ukuthi uSathane waze kanjani ukuthi uJobe ubiyelelwe on every side? Uyabona mawuthi kunomuzi sithi nje yindlu, it's a 4-sided house. Ineminyango yokuphuma on every side, ineminyango ewu-4. Uzokwazi kanjani ukuthi leyo minyango yonke ikhiwa sithi ngaphakathi uzama ukuphuma? Uzokwazi kanjani ukuthi ikhiwe yonke le minyango? Very simple. Ngokuthi lokho uyizama le minyango one by one, and then uzofika ne-report ethi ikhiwe yonke. So uSathane uthi ngizame on every side kuJobe ukungena, ngizame kumuzi wakhe, kwimfuyo yakhe, kwingane zakhe, kubiyiwe umbiyele. And manje nasi isithembiso ukuthi sithi akubiyelwa uJobe kuphela, ukuthi akubiyelwa bonke abamesabayo uNkulunkulu. Bazalwane, you know bekuthi siyayithemba le nto ngempela, ukusaba okuningi esinayo ngoba kuyaphela.
ukusaba okuningi kuyaphela. Ulolu kholo silidingayo kulezi khathi sekuzona ngoba njengoba sizobe sizingelwa njengey'lwane, sizobe sidinga ukukhumbula ukuthi sibiyelwe kuma-side onke, sibiyelwe. Kodwa masikukhohlwa lokho sizotatazela, siphenike, sithini ekugcineni simlahle noJesu. Yalibona ukholo esiludingayo bazalwane ukuthi lolu kholo le-Centurion, ukuthemba ilizwi likaNkulunkulu njengoba likhuluma kanjalo. Uyabona futhi uJobe indlela ayemthembe ngayo uNkulunkulu, ngisho noba sezisenzeka izinto, uthi uJobe ofunda kuJob 13:15, uthi though he slays me, yet will I trust in him. Uthi noma engibulala ngiyoqhubeka ngimethemba. Oh bazalwane, now how much more thina sisazi ukuthi uNkulunkulu akasibulali, usibiyele. And if kunento eyenzakalayo kusho ukuthi uNkulunkulu usuke ebhomile. Kukanganani-ke thina kumele simthembe bazalwane? Kukhulu kakhulu. Sifunde last promise then siyavala umkhuleko. Philippians chapter 4. Bazalwane, yazi le ndaba esiyifundayo inkinga le ndaba ye-faith, asikhulumi ngayo kakhulu, kanti akusizi ukuthi sikhulume ngey'ntshushisi, sikhulume ngezikhathi ezizayo, singakhulumi ukuthi yeyiphi indlela yokuphepha kule khathi. Philippians 4. Themba uNkulunkulu. Asikafiki bazalwane. 4:19. Verse 19. uNkulunkulu wami uzakugcwalisa ukuswela konke kwenu njengokwengcebo yakhe ekukhazimuleni kuKristu Jesu. Amen. Hey bazalwane, asilizwanga leli verse. Cela siliphinde mama, ngicela silifunde nje slowly. Verse 19. uNkulunkulu wami uzakugcwalisa ukuswela konke kwenu njengokwengcebo yakhe ekukhazimuleni kuKristu Jesu. Amen. Amen. Uyayizwa into ekhuluma ngumphostoli Paul. Uthi uNkulunkulu bazalwane uzogcwalisa konke kwesela kwethu. Uthi konke, ngithanda igama lithi konke. Ithi God will supply our every need according to his riches in Christ Jesus. uNkulunkulu uyasupply konke bazalwane. Ngoba wethembekile uNkulunkulu. Wena as a human agent kumele udlale yakhe ingxenye, play your part, trusting ukuthi uNkulunkulu uyangasupply. Uzosupply konke bazalwane uNkulunkulu. You know, umuntu odepende kuNkulunkulu for isupply yakhe nesustenance yakhe, ngingathini, they are more secure than umuntu oyibillionaire. Yabona mabuka ibillionaire, umuntu eyibillionaire soziphele imali yayo iyoloke nje isidla iloke ithini bazalwane. Lelizwi lelifundayo liqinisekile, lisolid kakhulu lelizwi lelifundayo. Do you know bazalwane ukuthi makakhiwa amabhilidi, bonke onjineli nomakhi, into abadipende kuyona kakhulukazi uma besakha ibhilidi badipende kwinhlabathi ukuthi iyona ezothwala sonke isisindo. Yabona sithi nje umuzi kuba khona iroof, angisho khona ama-tiles, kuba khona iroof, isisindo sama-tiles sihlala kumabonda, the walls, and then isisindo of the walls sigcine siyohlala ku-foundation, angisho. Abantu abaningi abayibuzi ukuthi isisindo sama-foundation sona supportwa yini, but abantu abakhayo bayazi bona ukuthi supportwa yi-soil. But bambalwa kakhulu, cishe abekho abantu abayibuzayo ukuthi i-soil yona isupportwa yini, njengoba i-soil inamandla yokubamba into ey'ngaka, ama-bridge abantu bedlula kuwona, iy'timela kuma-airport, zonke into ey'sindayo zonke zisupportwe inhlabathi, yona kanti isupportwe yini? Uyabona bazalwane, uma ufunda incwadi yamaHebheru chapter 1 verse 3, verse 2, verse 3, iBhayibheli liyayichaza lento ukuthi le nhlabathi esiyithembe kangaka isupportwe yini. Lithi uJesu ubambe yonke into, he is supporting everything by the word of his power. Seyizwa leyo nto, ngamandla ezwi lakhe, isho kanjalo kumaHebheru 1. So bazalwane, izwi yilona elisupporta ngisho le nhlabathi esiyithembe kangaka. Akekho namhlanje umuntu othe mayihamba ewalker endlini yakhe noma ewalker outside othe wacabanga ukuthi
wathi le nhlabathi iyashona ivele ingigwinye ingangibambi yebona leyo nto siyayithemba inhlabathi siyathi izosisapota nakanjani kodwa bazalwane kenzeka kanjani-ke ukuthi le lizwi lona eliyisapothe inhlabathi uqobo asilithembi kodwa siye sisimane singabazi ukuthi ingaba ngempela kuyokwenzeka lento lo uNkulunkulu akhulumayo ingaba kanti okupho okuthembakele kakhulu yiloko okusapothiwe noma yiloko okusapothayo okusapothayo yabona bazalwane izwi kaNkulunkulu njengoba ngisho ukuthi uNkulunkulu ufisa silithembe umuntu ophila ngokuthemba izwi kaNkulunkulu umuntu ohamba uyabona ngesikhathi uJesu ethi kuPetro phuma lapha emanzini woza isikhathi uPetro ebuzile ukuthi angeza yini uJesu wathi woza uyabona yize uPetro wayehamba emanzini kodwa ngenxa yokuthi kwakuyizwi likaJesu elithe woza uPetro wayehamba kwi-platform esolid ukudlula umuntu ohamba kumthiyela and that's why wahamba senza leyo nto as long as elibeliever is but as soon as wangabaza ebona iziphepho wangabaza waqala wadawuta ngempela washona senza lento bazalwane uNkulunkulu ufuna simthembe ngale ndlela akhulume ngayo nayo into ezosisiza ukuthi sime njengoba sifunda ukuthi we are going to be cut out very soon from every earthly support komele sigoqe sithi inkosi ushilo uthe you are going to supply every need sayiza leyo nto uNkulunkulu bazalwane kwincwadi kaMaroma 8:32 uthi umpostoli Paul uNkulunkulu mayengagodlanga ngisho indodana yakhe ukuphela kwayo angathini ukuthi anganinikezi konke okuyisidingo kimi ngayo futhi leyo ndodana senze lento bazalwane nakhona repeat Paul uthi all konke so umnikelo onguJesu Kristu uyipledge bazalwane ukuthi izidingo zethu uNkulunkulu ngeke angayifezi nakanjani bazalwane as long as sithobekile siza kuyena ngentobeko hayi ngengqondo ethi hayi ngenze ukuthi ngiyadeserve ngengqondo ethobekile futhi ngengqondo ethi inkosi ushilo bazalwane amavesi maningi ngizolisho nje leli ngesilifunde uyazi iBhayibheli mawufunda kumaHubo 138 leli lonimangalisa ngempela yeni likholo mawukuthi aqala ukuliza alikholwakali kumele ulivule uzibonele wena nami ngilizwa ngangimangele lithi iBhayibheli kumaHubo 138 angithi verse 2 ngizolisho nje nge-English lithi behold you have honored your word above all your name sayizo leyo bazalwane ukuthi uNkulunkulu uhloniphe noma uphakamise izwi lakhe phezu kwegama lakhe lonke kodwa izwi likaNkulunkulu emehlweni kaNkulunkulu is more honorable even than igama lakhe such that mawuthi inkosi ubithe kodwa uNkulunkulu bazalwane uthi ngeke my word is honorable angikwazi ukuthi ngithi ngibe singingakwenzi kunjalo bazalwane kunjalo so uNkulunkulu angasiza kakhulu simthembe bengifuna nje sike siqoshisane ngale ndaba ye-faith i-faith efana ne-centurion bazalwane efana neyenduna sithembe izwi likaNkulunkulu ukuthi le lizwi esilifundayo yilo futhi leli lizwi elibambe izinkanyezi nelanga nama-planets yilo bazalwane njengoba esho u-Isaiah ku-Isaiah chapter 40 ku-verse 25 and 6 uthi lezi zinto zonke azifeyili ngoba uNkulunkulu unamandla but not one of them failed because God is strong in power so njengoba ilanga livuka lishona yizi libanjiwe ngezwi uNkulunkulu asize bazalwane simthembe angivale ngomkhuleko sesithola isikhathi Nkosi engummangaliso kakhulu thando lakho liyamangalisa Lord uyamangalisa kakhulu sibe Nkosi singafanelanga nokuthetha nawe kodwa Nkosi uye wanikela ngonyana wakho Yesu Kristu bakuvuleke Nkosi indlela yokuthetha ongathi Nkosi oko bengonelanga usinika Nkosi isithembiso esikwazi ukuthi size ngazo kuwe sithi Nkosi uthembisile Nkosi yayi mina uyamangalisa kakhulu nje lo sithanda ngayo
Siyakubulela kakhulu. Ndiyacela Nkosi usincede silithembe ilizwi lakho, sithembe izithembiso zakho. Sikwazi ukunqoba ukusukela Nkosi nangoku singangeni kwizikhathi zenhlekelele enzima kakhulu. Kwezi nhlekelele esidibana nazo njengoku ezisilungiselela inhlekelele ezayo. Ngoba ngeke sikwazi ukulungela lenhlekelele ezayo if Nkosi izimo ezicishe zifane nakho oko asimane sizifumana nangoku. Cela usincede Nkosi silungise siyakucela. Siyakubulela ngesifundo siphe sona, sicela konke igama likaYesu Kristu, amen. 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 Amen.